ngisuke ngisebenza mina ngisuke ngisebenza mina awusho ukuthini na uthi umenzi uyovotela idusheni uThamara umenzi wayengena kanjani kuleya video wesiqiniseko lo ukuphendula lo mbuzo mfethu awucacisa uzoconfirma lento engizoyisho la thina abafethu njengoba sekwaziyo ukuthi vele amagama ethu ama brand kunendlela thina esisebenzisayo ekuphusheni abantu nje ukuthi amagama badume abonakala angene ebantwini nala engakafinyeleli khona umenzi ke akaze mina ngifonele angikaze ngikhulume nomenzi ukuthi ngimdumise umenzi uyidumiselwa nje ingoma yakhe uyabona kodwa ngoba mina vele ngumuntu nje otalabhayo vele so umenzi ungena kuleyo ngxenye ukuthi mina ngumuntu otalabhayo kuneyindawo la khona umenzi mhlambe abengeka ngeniswe ingoma khona ekumele angeniswe nje ukuthi wakwatala Domax uyabona so iLadies House ukuthi ikwazi nje ikukhuphula amehlo ibone nala umenzi bengakabonwa kahle bekumele vele ngibuye ngithi kumtalapha noma engangicelanga kodwa kumtalapha nje kwami khona la umenzi esengene khona ngoba silandelwa ngisho abantu thina abakhulu silandelwa ngisho ama-politician silandelwa ikhondla zabantu kwi-society so abalandela nje uMax as a person uma ngitalabhe ngaze ngaphatha igama likaMenzi uMenzi usengenile lapho ebantwini bami abengakangeni kubo so le yanto mfowethu i-content nje naye uMenzi kuyomela i-understand Max kodwa wena angithi yabona nje Master K ngikwenzela isibonelo ngosiqiniseko usiqiniseko udume ngani udume ngokugxeka abaculi abangakam-understand usiqiniseko ukuthi usiqiniseko uyadumisana ngalokugxeka kwakhe bayamgxeka bathi hayi usiqiniseko wona umsebenzi wabo ubulala umculo usiqiniseko maye kugxeka lokho kugxeka kwakhe kufaka kubalandeli bakhe usiqiniseko ngoba unabalandeli bakhe abathi yena ekufuneka akufake kubo uma ngabe usiqiniseke ephatha igama lakho nje noma uyakugxeka noma uyakuncoma uyangena kubantu bakhe hello kancane bafethu ake kancane ngiyaxolisa siqiniseko mfowethu mvela siyabekelela kowakithi kancane bafethu ngiyaxolisa ukuphula amazwi ake ngibeke nje nami okuncane sengilalele kakhulu ukukhulunywa lempo kaMax mfana wakithi akasikela kodwa ubuka ukuthi uyindoda ungangithuka ngisakhuluma nje uthuke nje ubone ukuthi ubonana kanjani ngamadoda kodwa thina sifake imali asikhalaza sikakamemezi uzakezwa omnyeza befaka imali engaka omunye ethi ufake imali engaka thina thina besingafake Thamara isiqu lalela kholo ngithi mina thuka mina ukwazi ukuba into ubani okhuluma khuluma mina lesidakelwe na wena Golo lesidakelwa thina kunenkinga futhi siqondane mfana wakithi yabona abantu wa TikTok mhlawumbe nifundaka ngizofunda nasi uqonde live ngeke ndoda hayi awukwazi phela kwenze njani bafowethu maneni bafowethu ngeke maneni bafowethu sakwenze njani manje kubangwani manje angazi asimazi ukuthi ulwelana asimazi ulwa nobani cha mana malume kwenze njani bengisafuna ukubuza mina ukuqala ngizwathi Max kwasekunqamuka nje kwakhuluma abantu abanye ubethini uClub mhlambe nimzwile mina ngizwa nje lo muntu ungene nje neenga uvuma kwalento esikhuluma ngayo la hayi mina uyangazi mina sithethe into ivele zingixine nje bayi kanje ngoba yena manje nenkinga noMax ngakume noMax eceleni hawu mazela angaba nenkinga nami angaba nenkinga nami ayithatha mtsheleni ukuthi kuyakhokhela ukuba nenkinga noMax mina khetha ungangeni nenhlamba la nenhlamba wena khetha ungangeni nenhlamba la wena khetha ukuba nenkinga noMax kuyabhadalelwa ngeke avela abe nenkinga nami engakaze akhokhela utho
Hey thina siyaqashwa thina kuthiwa Max ngicela ungithuke. Manje ubani yena? Yeah. Wabacela ukuthi ngithuke. Ubani thina siqashwa ngisho abaculi begospel thina la. Ethi Max ngicela ungifake ebantwini ungithuke. Manje naye kumele akhokhe mayefuna ngimthuke mos. Awu Nkosiyami. Hayi kodwa Max ngoba vele uyayithandela uku-appreciate esizogada uma wenza into siku-appreciate Max. Yini manje le? Ubalo somsindweni ongaka. Yini le khaya? Sekhona la noma sekho. Kwenzakalani la? Kwathuleka nje insizweni man. Hayi mina ngisekhona. Nomenzi Oh yeah, nami ngiyambona ngiphatha ama calls. ukhona. Yeah. Oh okay. Hey. Oh bathi bafuna uClive. uClive wenzeni manje uClive? Awuthi ngimbheke la. uClive. Ngimthola umuntu omuhle. Bathi uthole umuntu omuhle wenzeni uClive futhi manje. Aka request mfowethu mase sekhona na bathi bamdinga ngasi kwenzakale. Kodwa uClive inkabe yami ingena isidino kakhulu angazi kwenzakale. Yeah. Cha kodwa ke le ndaba le mina ngiyibona le ndaba le mina ngiyibona ukuthi izogcina isisenza amaxuki. Ngoba maningi amasayidi mangizwe isayidi lika malume ngiyamlalela ngizwa ngenye indlela ngizwe isayidi lika Mnyeza ngizwa ngenye indlela ngizwe Max ngizwa ngenye indlela hayi kuningi Mfowethu Exactly. Weqiniseke weba. Yeah. Le mina ngangizwa izinkulumo zengane. Ngathi ayenze isitho ibongwe nje ingane ngathi ngayishi account. Babe zama ukuyivala left and right account. Okay, kwenzeka ke lo kwathi mase kwedlule kunengcinge engayitholanga. Malume ngakuphula ulimi ngiyaxolisa ukuphula ulimi. Yabona sikhona la sizodlala abafethu laba hayibo sabafethu amagolo laba ngixolisa ukuthuma inhlamba o Max ngoba besabisa ngihlamba hey buparticipant wefethu asibe bulletproof kuwena kodwa yabona mfethu uTikTok beningafundanga ngodubula niyofunda nisemathuneni nithwele inhlabathi nesifuba emakini abazali benu behlele emakhandleleni singajwayelani kabi la mfethu awukhulumele mina ngifakile la kuThamara 1.5 ngaphinda kuphela imali sengifake mhlawumbe kako 4 point something yabo angikhaleli leyo mali mina ngaze ngize la kunina ngizobanga umsindo ngizokhuluma ngizomemeza mfethu bengafakela uThamara isiqu sakhe bengifakela ukusupporta inkulumo hayi umuntu bengifakele inkulumo besupporta inkulumo nina benzohayideka kusho ukuthi ngizotshela thina usinyoni kusho ukuthi nina nomnyeza nalabafethu enikhalela imali uThamara kanika imali benzosihayijeka benzosiphuthuza kuyindoda mfethu awuzokhuthuza mina nje ngiyindoda ngimile ngowamzimela sibone singenza njani onenkinga futhi weMax ngoba wefethu wena uyathuka inhlamba awungithuke mnganami ngiyacela thuka mina manje njengoba ngikhuluma ungithuke sibone ngiyacela sala usijwayelana kabi Hayibo. senzani ilimi uTikTok phela i-app mfethu i-digital thina sabantu sibonana kanje abantu phela thina thuka mina Max futhi bucela ngikunike inbox ukunika inbox mina mfethu lapho ungibone ukuthi ngubani ngikutshele ukuthi ngikephi usho nawe futhi ngiyafika bangifake ngizoyifakela ipetrol manana
yabo ufaka sijwayele amasiko mina imali thina sifa yoba khona uMax ufake emalini umyeza ufake emalini bazokhulumela ukuthi akekho umuntu owacela idefender bona bagibele ingane bakotela ingane bazofuna ukuthi enganeni abazwe ingane yabo bazofuna imali thina sisupporta support umyeza support uMax support Tamara support inkulumo finish malume uyathukwa la zothuka ngalezi zinja lezi ezophindwa zibe abafazi la ebakhona la abafisa abana yena lapha esigodlweni mina phetho nenkinga thuka mina alo nthuka omalume lo nthuka abantu abazobengenzini thukani mina okay club bafethu sijwayela amasiko okay club TikTok uyanhlula bafethu usidakelwa la mane club hey wemadoda inkinga ke le yazi inkinga ngampela ke le ya yebo ba ungibiza maqwabe Mele ngabe uendile kwasaloyo life. Hey. Yeah. Hey, bafowethu. Hey, yeah. Zakhala. Zakhala. Sanibona. Magolide. Wensizwa anginilawuli kodwa bengingathi nje ngomagolide mina ake novale lo life nike nilinde uTamara nizobuye niqhubeke nawo kodwa umbono anginilawuli wensizwa wona uvalo ngoba manje mningi imbono iphakama ngendlela eyahlukahlukene yabo engafani ngoba indlela okwenzeka ngayo ngoba mina into engibhekayo ngijoba ngishilo ngathi lo live uzogcina ususenza amaxoki ngoba manje akekho umuntu wrong ngombono wakhe yabo nobani right manje ugcina usuvumela wonke umuntu wesiqiniseko uzosuka ugcine manje ufuna ukusithathisa amasayidi so asiuvalile manje silindele ingane singaze ugcina abantu kuphoqeleka ukuthi ubani akabe ngaphi ungenasidingo no akulungile bafethu network lana emajiyani ngiyengamiswa kabi network labafethu kodwa ngimzwile uClava hayi mtsheleni uClava ehlisa umoya ayikho into engaye la hayi akehlisa umoya ayikho into engaye lana so simthuke nje wenzeni bafethu ufuna ukuthukwa naye hayi akehlisa umoya hey mayifuna inhlamba kayicele kahle inhlamba ethi yakhokhelwa hey akehlisa umoya hey ayikho ngaye lento okay Max ngicabanga ukuthi ngivale bafethu ngenxa ukuthi ngiyabona ukuthi usuphumile esandleni Clava mfethu yathi phuza amanzi Clava aphuza amanzi